tukazilipa fadhila zake kwa damu aliyomwaga juu msalabani. Deni, 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 deni hili tutalipaje? Uhai tulionao deni kubwa, twapaswa kumfanyia Mungu wetu kazi, huenda tukazilipa fadhila zake kwa damu aliyomwaga juu msalabani. Deni, 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 deni hili tutalipaje? Agizo la Bwana, nendeni kote, tumetumwa, tumetumwa shambani mwa Bwana, mavuno mengi, tukavune, tukavune. Agizo la Bwana, nendeni kote, tumetumwa, tumetumwa shambani mwa Bwana, mavuno mengi, tukavune, tukavune. Alilipa gharama kwa bei ghali mno. Hebu twende tukamfanyie kazi yake. Yesu asingebeba dhamana yetu, nani angekubali kufa pale msalabani? Nani, 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 nani
Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nasemaje kwa waimbaji walioimba? Kwaya zote mbili na kwaya zile ambazo zimeimba kabla tujasimama hapa. Bwana